Cheusi, mamako yuko wapi? Na kibuyu changu kiko wapi? Sasa babu, sasa ndo paka unikabe. Wewe sasa ukiniuliza sasa nikukupeleka hadi alipo sasa. Baba. Baba, ni kwa nini umenidanganya? Nimekudanganya? Nimekudanganya nini? Na uliwezaje kuondoka na kibuyu changu bila ruhusa yangu? Baba, hivi unajua aibu niliyopata huko nilikotoka? Unajua jinsi gani nilivyoumbuka mimi? Yaani nimetoka hapa nikiwa najiamini. Nimefika kule ninatamba mwenyewe. Kumbe yote uliokuwa unaniambia ni uongo. Na wala hiki kibuyu hakina uwezo wa kuchukua nguvu za mtu yoyote. Nini? Unashangaa nini baba? Wakati hiki kibuyu ni mkopo kama makopo mengine. Na hakina uwezo wa kufanya chochote. Yaani mimi nimetoka hapa kwa kujiamini, nimeenda mjini huko. Nikajua ninaenda kuchukua nguvu za maadui zangu. Kumbe naenda kuaibika. Sasa ulikuwa na maana gani ya kuniambia kwamba hiki kibuyu kina uwezo wa kuhamisha nguvu za mtu? Kumbe hakina hata uwezo huo. Odo, usitaki kunichanganya kabisa. Kwanza umeondoka na kibuyu changu bila taarifa, halafu unaniambia vitu nisivyovielewa. Odo, hicho kibuyu kilikuwa kina nguvu za watu 7 kama nilivyokuambia. Kama hakiwezi kuchukua nguvu za mtu, ina maana kuna nguvu zimepungua humo. Na bila shaka ni nguvu za watu 3 kushuka chini zimepungua. Sasa, Odo, omba Mungu hicho unachoniambia kisio cha kweli, kwa sababu sitakuelewa. Kwa sababu utaniambia ni wapi ulikopeleka hizo nguvu zangu. Na kiomba hicho kibuyu. Odo, kuna nguvu za watu 4 tu humu ndani. Nguvu za watu 3 zimepotea. Utaniambia hizo nguvu umepeleka wapi? Baba, haki ya Mungu mimi sijui. Na sijai kushika hicho kibuyu siku nyingine yoyote zaidi ya leo. Ndio maana nikichukua ili niende kule mjini nikachukue nguvu za maadui zangu niziongezee humo. Na cha ajabu nilipofika pale, kila nikichukua nguvu zinakataa. Kila nikijaribu kinakataa kuchukua nguvu. Ndio maana nimerudi kwa hasira ili nikuulize kwa nini ulinidanganya. Odo, mshiko na ngozi ndio mla nyama. Wewe ndio umerudi na hicho kibuyu. Sasa unataka nimuulize nani? Odo, ujue usilete masiara. Kitu pekee kilichokuwa kinanipa jeuri hapa duniani ni hiki. Na nilikubali kukimbia mjini kuja kuishi huko kijijini kwa ajili ya hiki kibuyu. Halafu wewe kirahisi tu unakuja kuniambia vitu ambavyo haviniingia hata kichwani. Odo, naomba uniambie ukweli. Nguvu zangu umezipeleka wapi? Baba, ukweli mimi sijui. Haki ya Mungu mimi sijui. Laiti baba mimi ningejua, nisingejaribu kutoka hapa nikaenda mjini nikachukue nguvu za maadui zangu wakati najua hicho kibuyu hakina uwezo. Ila kwa vile nilikuwa sifahamu, ndio maana nikafanya hivyo. Haki ya Mungu baba mimi sijui. Sijui kabisa baba yangu. Baba! 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 Nani baba amka? Baba, Wacheusi, njoo huku. Wewe, njoo huku mjinga wewe. Baba, baba amka. Baba, baba. Mbwa nikija hapo je nitakuvunja wewe. Njoo huku. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga angani. Kuhifadhi ndoto ya kazi gani? Tuliza moyo wako, kubali mapungufu yako. Chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya.
Hivi nyinyi mna akili kweli nyinyi? Yaani nimetoka kwetu usiku mmenipeleka kule, alafu kitu chenyewe kikaeka hapa, hakajai. Mtu mwenyewe anaonekana muoga na ana ujasiri wa kupambana. Mnanisumbua mimi kwa ajili ya kale kajitu ambako akajai hata kwenye mkono akajai. Wewe kione tu vile vile kile kitoto. Kina dharau sana. Na sio dharau tu, mpaka uwezo wanao. Na pale sio kwamba alikuogopa tu. Ila alikudharau. Nini? Yaani yule mtoto anidharau mimi? Mimi Ngisi. Nilioachiwa mikoba yenye nguvu pwani yote hii. Hapana, hicho hakiwezi kutokea. Ni yule mtoto ameniogopa. Wewe Ngisi sio Sangala, usinene ukamala. Maneno unatupa tu hayo. Yule dogo sio mpesi kama unavyodhani. Japo sisema muwezi, hapana. Ila yule dogo ni mtu mwingine. Na pia yule dogo hana nidhamu ya uoga. Sema ni jeuri tu yule pale. Kwa hiyo hata pale sio kama amekuogopa. Alikuwa tu anakudharau. Kwa hiyo sijiona umejivimbisha mbichu hapa kwa nao anakuogopa. Mtaka kuona tu mwepesi wewe. Na ndio maana sisi tunataka tumkomeshe kwa sababu ajifanya ni jeuri sana ile mtoto. Na ana maneno ya shombo na dharau sana yule mtoto. Twongeye kubasuhuza kandi tunabahaye ikaze bakunzi ba YouTube channel yacu, bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Uyu munsi turagarutse nanone mbibutsa yuko rero mbagarukaniye amakuru mashyashya ngiye kubagezaho muri kano kanya. Icyo usabwa niba ushaka kubana natwe banza ukande subscribe nyaboneka niba ugeze hano kuri YouTube channel yacu bwa mbere, ndetse kandi ufungure inzogera kubera ko ni ibintu by'agaciro kuko biragufasha mu gihe twakizeho ikiganiro gishyashya cyangwa se amakuru mashyashya ajyanye na filime Inzira y'Umusaraba ndetse n'izindi filime tugenda dukora zitandukanye ujye ubona mu ba mbere kubera yuko iyo wafunguye notification hari aka message uhita ubona ko kakubwira yuko hari video dukoze ndetse ukagenda ukayireba ndetse ukamenya byinshi twagiye tuvuga kuri filime zitandukanye. Uyu munsi rero tugarukanye amakuru mashyashya kuri filime Inzira y'Umusaraba by'umwihariko niyo tugiye kuvugaho, ndetse kandi ubu ngubu tuvugana ibintu bitangiye kugenda bijya mu buryo. Twasize uwitwa Rugema atangiye kuba yazana plan B nyuma yuko aburanye na Mamiri bageze akamutsinda, ndetse urukiko rukanzura yuko agomba gufungwa igifungo cya burundu nyuma yuko hagaragaye yuko yamwiciye umugabo ndetse akamutwarira imitungo ye yose, akamurerera abana mu buryo butemewe, ndetse kandi akaza kumutwarira imitungo yose. Ibyo byose rero akabikora mu buryo ki ari ibanga, ndetse akagerekaho n'icyaha cyo kuba yaramuroze kugira ngo bakundana mwiyumvemo basezerane abone ko gurisha iyo mitungo yose yari yagiye amurya guhera na kera na kare. Rero byaje kurangira uwitwa Rugema cyaha kimuhamye ndetse akatirwa igihano cya burundu, ariko nyuma y'ibyo byose nubwo byagenze uko hari ibindi yari yarapanze ndetse yarafite plan B ariyo ubu ngubu iri gukurikizwa. Yari afite murumuna we ndetse yaje yigize umwavoka nyuma y'uko Mamiri bageze aho imitungo ye yose, ndetse Mamiri bageze atangiye kwishima, atangiye kunezererwa n'ibyo byose yari yarambuwe. Muri ako kanya haje umwavoka ugomba kumuburanira nyuma y'uko Mamiri bageza yimukiye mu nzu ye agasanga hari umurambo uyirimo wari warasizemwo n'umusore Gatera ndetse Nyiranambara na Fabiola. Ndakeka mubizi ukuntu byagenze bajya kwimuka muri ya nzu nyuma y'uko urukiko rwanzuye ko mu minsi ine bagomba kuba bavuye mu mitungo y'abandi hemo n'iyo nzu. Hari umusore witwa Ale waje kwishyuza amafaranga akimara kumenya yuko bagiye kubirukana ndetse bafatiraho imbunda, nibwo Gatera yaje kwinjira rero ahita amurasara amwica, bamujyana mu cyumba kumuhishamo. Uwo munsi muri ako kanya bakemera gukora ibyo ngibyo nibwo rero urukiko rwaje gusohora babana mu nzu, ndetse Mamiri bageze yajyamo. Nyuma y'uko rero haciye amasaha make uwitwa Cyusa ubwo n'umukwe we niwe waje kubona umurambo bwa mbere mu nzu awereka Mamiri bageza, agira ubwoba bukomeye cyane. Nibwo rero haje uwo mwavoka ugomba kubafasha kuburana kuko icyo kirego cyo kuba bari basanze umurambo mu nzu, ndetse kandi abari bavuye mu nzu babirukanye bagiye aribo Gatera n'umuryango we ariwo Nyiranambara ndetse na Fabiola. Ubu tuvugana rero Gatera nyuma y'ibyo yakoze yarafunzwe ndetse ubwo ari muri gereza, ariko uwo mwavoka waje ni murumuna wa Rugema, ndetse ubwo byumvikane ko na Gatera ari inshuti ye cyangwa se ari umuryango, dore yuko na Mama Simbi nawe ari uko bimeze ndetse na Fabiola. Ubu tuvugana rero uwo nguwo waje ari umwavoka ugomba kuburanira Mamiri bageza kuri icyo kirego, ndetse ibintu ngubu tuvugana byatangiye kugenda bihindura isura. Ubu tuvugana batangiye gukundana bikomeye cyane, dore yuko yaje yiyuberanyije kugira ngo abari basezerana mu ry'imitungo yose. Ubu tuvugana Mamiri bageze atangiye kumwiyumvamo nyuma yuko ari umwana we bajyanye na Rugema wari waraburiwe irengero. Uyu musore yaramugaruye ndetse atuma umubyeyi yongera kwiyumvanamo n'umwana, urukundo ruragaruka, dore ko Mamiri bageze aricyo kintu yifuzaga nyuma yuko abonye imitungo ye yose Rugema afunzwe. Yifuzaga kuba yakwigereza umwana we yabyaranye na Rugema akamusaba imbabazi akicuza,
ndetse agashyira umwana mu ishuri akamwitaho nk'ibisanzwe nk'iby'umubyeyi yakorera umwana. Umwana rero yari yaranzwe nyuma y'uko mbere y'uko Rugema akora ibi ngibi byose Mama Iribagiza yari yararakaye cyane arakarira Rugema ndetse kugeza naho n'umwana babyaranye yari yaramwanze, ariko ubu tuvugana yatangiye guhindura ibitekerezo, ari kumukunda cyane kandi byari bigoranye kuba yamwisubiza ngo bongere biyumvanemo. Sibyo uyu mugabo w'umwavuka waje akaba atangiye kubakonegita akora igishoboye cyose kugira ngo umwana yishime ndetse yishimire n'urugo arimo, yishimire na mama we muri rusange. Ibi ngibi rero yarabikoze kandi birakunda. Ubu tuvugana rero Mama Iribagiza afite ishingiro ryo kumukunda cyane, ndetse gahunda afite yari tuganirije ndetse yabwiye Gatera muri gereza ni ukuyoberanya akigira nk'aho amukunda ndetse byangombwa bakanaryamana akamutera inda kugira ngo byibuze ibyo kuba basezerana bigire ishingiro, ndetse nibamara gusezerana imitungo yose ayirye. Ibi ngibi Rugema yari yarabikurikije na mbere amutera inda abyarana n'uwo mwana yari yaranze, ari mbabwira nyine yaragiye yanga. None ubu tuvugana amateka ari kwisubiramo iyi filime. Ese iyi filime mwe muyireba mukaba muyikunda mutubwire muri comment. Ese iyi filime murabona izarangira? Twabonaga turi kuri season ya 6 ndetse episode ya 92, kandi iyi filime igenda igira episode 100 ikabirarangiye, ndetse tugafata indi season cyangwa se tukamenya ko irangiye. Twa turi gutekereza yuko rwo Rugema afunzwe, Mama Iribagiza akaba yarirukanye ba mama Isimbi mu nzu ye, ndetse ngo akaba yayigarutsemo ibintu bitangiye kugenda neza, filime igiye kurangira. Ariko uko bigaragara iyi filime ahubwo iri kugenda isubira ibubisi. Ngaho rero tubwire nawe muri comment niba ukunda iyi filime. Ese Mama Iribagiza muri kano kanya arimo aradutenguha pe, ari kujya mu nkundo zitari ngombwa, ndetse abagomba kumwivugana, abamufitiye urwango, abamufitiye ishyari, abashaka kumirya imitungo baracyakataje muri kano kanya. Ariko Mama Iribagiza arahumye ntago ari kubibona kubera yuko ari mu rukundo, ndetse ibi ngibi biri kuba ari nk'amateka ari kwisubiramo kubera yuko n'ubundi kuri Rugema nuko byari byaragenze na kera na kare. None ubu tuvugana atangiye kwisubiramo ayo mateka yabayeho kera na kare. Ubu tuvugana Mama Iribagiza rero akomeje kunanirana, kandi abaza bamushuka bose bashaka kumurya imitungo bazamubeshyeshya urukundo, bikaza kurangira abizeye ndetse bikarangira banabyaranye, ndetse bikagera naho bashaka gusezerana kugira ngo abo bashaka kumurya imitungo bayirye. Nta bandi tuvuga ni Rugema n'ubundi, nimutubwire muri comment. Ese ibyo uyu musore waje ari umwavuka ari kujya muri kano kanya bizamuhira, cyangwa Mama Iribagiza azageraho abone yuko baje kumutuburira, baje kumurya imitungo? Tubwire muri comment naho kubibona, ndetse tubwire nuko byumva, ndetse mwibuke ko ibitekerezo byanyu nibyo tugenderaho buri munsi, ndetse nimwe byandika muri benshi turaza kubisubiza. Dufata umwanya wo kunyuzamo amaso tukajya tureba ibyo mwagiye mwandika tukabiganiraho ndetse tukabisubiza. Ubu tuvugana rero hari wa musore wacu witwa Rurangirwa rero kugira ngo iyi deal icemo yo kuba uyu musore yaraje kujijisha, hari ikintu Fabiola yakoze gitangaje. Yafashe AI yeditinga amafoto ayohereza Rurangirwa kugira ngo amwice mu mutwe, ndetse uyu musore abe yigarurira nyina gake gake amukunda amwereka urukundo rutabaho. Ndetse mu gihe uyu musore ari kurwana no kuba yakora kino kimwaro bari kumutera cyangwa se kino gisabo bari kumushyiraho, nahite kubyura umusore utangiye kuza mu nkundo we na nyina. Ubu tuvugana rero Fabiola afashe amafoto ayohereza Rurangirwa ndetse yohereza na nyina kugira ngo mu mubano wabo hazemo agatotsi, ndetse namara kuzamo agatotsi uyu musore wacu witwa w'umwavuka nyine abona uko yikorera akazi ke. Mwibuka yuko Iribagiza ari we mukobwa utyaye, ari we mukobwa ufite ubwenge bwinshi cyane, wagombaga kuba yareba uburyo ki ibi byose yabihagarika, dore yuko uyu mwavuka atangiye kuza yigiza umuntu ukunda uyu mugore cyane. Rero uyu nguyu Iribagiza ntawe uhari, ibyo ari byo byose rero uyu mugabo agomba gukora akwiriye kubikora vuba vuba. Uyu witwa Iribagiza atarava muri Amerika kubera yuko abaye hari ibi byose ntago bishobora kuba, kuko twe turabizi yuko afite ubwenge bwinshi, ndetse ni nawe umuntu wonyine wabonaga yuko Mama Iribagiza yarozwe ndetse Rugema atamukunda abe na gatoya. Rero ubwo amateka yisubiyemo uyu nguyu Iribagiza byibuze abaye hari yakongera akabibona. Niyo mpamvu Fabiola ndetse n'agatera bari gukora uko bashoboye kugira ngo ibi bintu bicamo vuba vuba. Uyu musore agiye gutya aryamane Mama Iribagiza amutera inda basezerane, ibintu bive mu nzira, ndetse Iribagiza azaze ataba yakibasha kuba yabihagarika kubera yuko bizabyara amazi yazaba yaramaze kurenga inkombe. Nawe tubwire muri comment rero niba uyu musore wacu bizamuhira waje yigize umwavuka kuba yargiye imitungo Rugema imipangu ye yose ikagerwaho. Icyambere cyo impamvu Rugema yakoze ibi ngibi byonyine, Mama Iribagiza baramutse bamuriye imitungo bakayigurisha nk'uko Rugema byifuza, bakwishyura amafaranga menshi Rugema akaba yasohoka muri gereza yemye, ndetse aganagurwaho ibyaha byose kuko yaba amaze kwishyurwa amafaranga menshi. Ariko ubu tuvugana kuko nta mafaranga afite, agomba nyine kuguma muri gereza. Ariko murumuna we naramuka bikoze neza bikajyamo bikagenda neza, aya mafaranga n'ubundi Rugema azayarya nk'uko n'ubundi yabyifuje guhera na kera na kare. Tubwire muri comment, ese murabona aya mafaranga azarya cyangwa ntago azayarya? Icyambere cyo Rugema ari gukurikiza ibyo yagombaga kuba yarakoze mbere yuko afungwa, ndetse murumuna we niwe waje wihinduranyije ari kubikurikirana gake gake, ndetse nyina namba nini tuzi yagiye
ndabasezeye ubwo amakuru y'ubuze gukurikirana nyababwira 5/5 icyo usabona ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubona tuzanye ndabakunda cyane duruhere muri video z'ubutaha bye bye ciao ciao